Madyambu ya namuntlha eka Ngula ya Vutivi, khale ka vatirhi va khamphani ya mabazi ya mfumo wa Limpopo ya GNT va hehla leswaku va ta kala va hundza emisaveni va ha rindzele mali ya vona ya mpexeni. Great North Transport ni kombela leswaku ri va ni nyika mali ya mina na hanya. Loko u retire u fika u kuma sweswiya u kuma swo swi cincana sweswiya u famba mara u hetelela u swi vona ku mali ya hi yona. There are matters of fraud that could have happened, either from the side of management or even the workers themselves. Yo, timhaka ta Great North i ku ti ni tatana makhwiri. Amukela eka Ngula ya Vutivi, vito ra mina ni Khazamula Ngobeni. Khale ka vatirhi va khamphani ya mabazi ya mfumo wa Limpopo va hehla leswaku onge va to kala va hundza emisaveni mali ya vona ya mpexeni va nga yi kumanga. Ni hambi leswi mfumo ni maphorisa va nga ku lavisiseni, khale ka vatirhi va ri ku hava nchumu xo kombisa leswaku va ta helela va kumi mali ya vona. Swi na ku tlula kwalomu ka 15 wa malembe vatirhi lava va ri ku lweleni ka mali ya vona ya pensheni. Muteki wa mahungu wa Ngula ya Vutivi Solomon Mathebula u burisana ni vatirhi lava khumbekaka. I malembe yo tala khale ka vatirhi va khamphani ya vutleketli ya Great North Transport va ri karhi va kombisa ku vilela eka mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo. Vunyingi eka vona i vadyuhari lava nga tirha vutomi bya vona hinkwabyo eka GNT, kambe ku ta fika sweswi mali ya vona ya pensheni yi tikomba yi mile milenge. Ni hambi leswi voko ra nawu ri nga nghenelela, macheleni a ma le ku humeni. Vatirhi va khamphani ya mfumo ya mabazi va ri va biwe nhloko. Hi tihlanganise na James Xikwambani loyi a nga tirha malembe ya 23 tanihi muchayeri wa mabazi eka GNT. U ri ntangu wakwe eka khamphani leyi a ko va nyuku wa mbyana. Problem i ku anti ku ti fund leti kusukela loko ni vule kusuka hi 90 nkarhi lowu ku ha ri ni mabuni lawa ku ri a ni ku tikhampani leti a ti ri timbirhi a ku ri Great North Gazankulu Transport na Leboa Transport. Se loko ku ta va ku nghene mfumo lowu wa hina wa xidemokirasi ti ve ti fanele ti merge ti amalgamate. Loko ti amalgamate lavaya a va nge va khomi tikhampani leti a ku ri most ya va ku ri valungu, ene vanhu lavaya va hetelele va ta ni fund ya fund ya vo a yi ri insurance, pure insurance. Ivi nkarhi wa kona nga ku ri Sanlam, which is Multicom. Hi mhaka mu loko va ta loko ku nghene xidemokirasi va ku no swa antswa ku ri yi nghene ka leswi swa Provident Fund. Khampani ya ku sungula leyi nga nghena laha i Southern Life, I think it was 1994. I union la ri ko i ri thawuza. Ivi loko swi famba kwalaha xikarhi ka nkarhi vanhu va ntima loko va sungula va tlharihela va ya va nghenise khampani yin'wana va ku i Southern Life. Se Southern Life liya a yi tshama nkarhi wa ku leha hi ku loko yi negotiate lexa xa Provident Fund yo ya ku sungula ya ku va yi facilitate. Va hetelela va suse khampani liya va nghenise khampani ya vona. Khampani swa vona swilo leswi switsongo va lekana Miritini 96 ku ya fika laha ka va 2010. Loko ku fika 2010 hi loko hi swi vona ku ri benefit statement ta hina a ta humeleli. Miritini loko hi koxe ku ri statement swa hina swi famba njhani a ya hlamuriwa kahle ni ti-head office ta ku a ti vonaka ku ri ti-office ta vona ti le kwini. Hi loko ku ya hi cinca hi ye ka Alexander Forbes. So leswi timali ti nga fambisa swona ti nga lahlekisa swona hi swi tivi ku ri vona lava va tikhampani leti ta insurance a va tirhisana ku fika kwihi. So hi marito man'wana estimation ya ku ri hi ta kuma mali muni hi yo heleyi a hi nga ri na yona ntiyiso wa ku ri hi kuma mali muni. Loko u retire u fika u kuma sweswiya u kuma swo swi cincana sweswiya u famba mara u hetelela u swi vona ku ri mali ya hi yona. And then loko mi fika mi ya lavisisa hi kuma leswaku mali leti a yi fanele hi ti kuma hi tona leti hi nga kuma tona. Vatirhi va hehla leswaku onge ku ve na ku hoxahoxa ka tintiho eka mahakelelo ya mali ya pensheni eka khamphani ya GNT. A hi kombele ku ri
loko swo koteka a va lavisise va kume vaendli va manyala lawa va kume timali leti nga dyiwa ta vanhu va ti tlherisela hambiloko vana se ni file loko vo tshika vana lava va swi vone ku ri leswi va tatavo a va tirhela swona switrongo swa kohi leswi swi ta antswa ni vulavula sweswi ni vulavula hi vanhu lava a nge hi tirha na vona ma ni vona sweswi meni na 75 years ku ni vanhu va khale lava nga sungula ni khampani leyi van'wana va sungule kwalaha ka ma 1970 something 72 khampani leyi sungule hi 72 hi ri BIC a yo hambana hi ku ri lava va ri hala vasuthwini siku taniya sweswiya tihomu leti ti nge ti tirhisa swona ku ni vanhu lava va nga sungula va tirha laya a va zangi va tirha kun'wana for the rest of their life ni vulavula sweswi ku ni vanhu lava va ha tirhaka ku a ni swi tivi loko va ku data yi lahlekile ku munhu loyi a nga sungule ku tirha laya a ha ri ntsongo a ha tirhaka laya ni namuntlha swi vule ku data ya yi lahlekile van'wana va tirhe va ma 40 something van'wana va tirhe 30 something years ku fika namuntlha. Gregson Mkhabelo wa le ka Mhlava hi wun'wana a nga ekurileni yena u tirhe kwalomu ka malembe ya 32 eka GNT tanihi muchayeri na yena u hehla vukungundzwani. Swi nga hlangana na swoho hi timhaka ta ku veni keke hi kumeke timali ta hina leti hi fanele hi kuma tona hi nga ti kumi kahle hi ku loko ni languta statement xin'wanyana ni nga tshama ni xi kuma ka ri GNT Provident Fund xi ve xi ni komba mali yin'wana ya ku ringana 56392.73 kambe loko se nkarhi hi famba nkarhi hi tirha ku cincacinciwa ti-provident fund ku ngheniwa ka tin'wanyana ti-fund letiwani ni kumeke mali ya koho yi kumeka yi drope ngopfu lero ni nga swi tivi swa ku ri ku humelele yini lexi ni nga xi vona ni ya tikuma ni khome rin'wana phepha laniwa ri ku 86317.36 yi tlhelele ndzhaku ngopfu mali yeleyo a hi swona ntsena ka swin'wanyani ni a kumeka ni vona yi ku 81 ene endzhaku ka malembe swin'wana a swi ngo huma every year u kuma swa ku hi swin'wanyana se hi demanda statement se hi lava ku xi lwela ku ri ko xi humaka se hi kuma mali leyiwani karhi yi dropa yi ku taniya yi dropa yi ku taniya yi dropa yi ku taniya. Vatirhi va tlhela va hehla leswaku xiyimo lexi va nga hlangana na xona eka GNT onge xi vange mafi yo tala ya khale ka vatirhikulobye. Marito lama ni nga na wona eka mfumo ni kombela leswaku ri va ni nyika mali ya mina na hanya. Ni fa va ni nyikile mali ya mina leyi ni nga yi tirhela. A ni voni xin'wana lexi ni nga xi kombelaka handle ka ku ve va ni nyika mali ya mina ni ta hanya loko sweswi na pfa a ni nge vuli swin'wanyana awa swin'wanyana ni nge swi vuli ngopfu a ni nge vuli swin'wanyana handleni ka ku ve loko va ni nyika mali ya mina vo ni nyika mali ya mina ni ta kota ku hanya ni nga tlhela futhi ni va khensa hambiloko va dlaye van'wanyana vanhu va dlaye vanhu Great North Transport yi dlaye vanhu va hlayile lavanye va dlaye vo tala va file ene ya suspecta ku ri van'wana va fise hi swilo swa ku tala hikuva a ni ku loko munhu a hume pension u hlekete ku ri kumbexana ku ta va ni switrongo leyi nga ta swi kuma a phechaphecha laha nga ta phecha kona
everyday mara u hetelela u kuma ku ri a ku na nchumu lexi u humaka na xona. Mi nga fambeli kule loko hi vuya emavhengeleni hi langutisa lava nga hundza emisaveni va ha yimele tihakelo. Hi tlhela hi mi amukela nakambe mindyangu leyi nga wela hi khombo va ri xiyimo lexi xi va siye va hanya hi rikoko ra xilondza. Maphorisa va le ku laviseni ka nandzu wa vukungundwani bya tipensheni eka khampani ya mabazi ya GNT. We are investigating a case of fraud where it was reported to us on the earlier this year, being January 2025, where there is an employee of Great North Transport who are affected, where they said their pension fund and medical aid are affected. They did not receive payment, so we are investigating that matter. Mangu ya vukhamba bya ku yiviwa ka mali ya pensheni ya khale ka vatirhi va Great North Transport eLimpopo a yi tshikelelangi vatirhi ntsena, kambe yi tlhele yi siya xilondo na le ka vaferiwa. Eka ndhawu leyi, tinoni a ta ha tshembi leswaku mali ya pensheni leyi nga siya hi vavanuna va vona ya ha ta kumeka. Hlekani Ngobeni hi un'wana a koxaka mali ya pensheni ya khale ka nuna wakwe loyi a nga tirha eka GNT 22 wa malembe. Hlekani u hele mano loko a thumba leswaku maviti ya nuna wa yena a ya kona eka nxaxamelo wa pensheni. Yo, timhaka ta Great North i ku ti ni tatana makhwiri. Loko ni ti hleketa, bava a va tirha kwale kusukela hi 1989. Va tirhe kona, va tirha, va fika lava va ku murhangeri wa vatirhi. Xin'wana na xin'wanyana lexi xi lavaka hi vatirhi, va tirha va byela voho va byela valungu. Ivi va hetelela va tirha va fika hi 2021. Ivi va vuya va ta khoma hi mavabyi, va vuya la kaya swi famba swi ya nkule. 2022 hi April va lova. A ku loveni ka voho, a swi vona loko munhu a loveriwini i na swo tala leswi a swi rivalaka. Ivi va yini ya va byela, mara a ku na nchumu lexi va nga hi nyika. Ivi endzhaku ku ya twala timhaka ta ku va ri ku na vatirhi lava a va tirhaka ka Great North va nga lista maviti ya voho a phepheni, se swi lava miya kamba. Byele hi sesi lava la Nkoveni nyana va ka Baloyi. Ivi himpela hawa ni vuye ni ya, loko ni ya ni fika ni hlamusela va ku hawa hi leri phephe. Teka phephe va ku wa swi kota ku hlaya, ni ku na swi vona nyana hambileswi matihlo ya vavaka. Ivi va ku hayi ta ku pfuna ku hlaya, lava laha ka phephe leriya. Ni kuma ku laha ka phephe leriya a va kona. Ni ku lani a va kona why? Va ku swi nga endleka mi kuma ku maphephe ya ku ma tele. Ra voho phephe lava nga koho ri nga si fika. Ni ku okay, se loko ri nga si fika a polokwane ri nga va ri kona na, hi ku tidepo na kwale tikova ku loko mi nga lolohi mi nga ya mi ya kamba. Ivi mpela ni vuye ni ya. Loko ni ya kwale ka depo ya kwale a Polokwane, va fike va ni teka va ni komba maphephe ya koho. Ni languta na kwalaya ni kuma ku hayi a va kona. Siphiwe Ngobeni hi un'wana wa vaferiwa eka mhangu leyi, na yena u hlamusele xiyenge xa ngule ya vutivi hi laha khampani ya GNT yi nga n'wi kanganyisa ha kona. U ri u pfurisiwile khadi ra bangi hi xitshembiso xo n'wi hakela mali ya nuna wakwe Donald Baloyi. Ni ve ni yi kuma call ya kusuka Johannesburg va ku ya 011 va ku hi wehe u nga teka hi Donald Baloyi na, ni ku va ku u nga va u tiva yini mayelana na le ka Great North. Ni ku ni tiva ni sayine mali leyi
va nge ni vitana va ku nana vito ra yi ri humele loko ni heta sweswo ku ta va ni sayinile va ve va lava va le Johannesburg va ku tsutsuma u ya ka benke yin'wana na yin'wanyana ve va ni chuzela tibenke va ku Nedbank, Standard Bank, FNB loko u fika le u fika ku u lava estate card hi ku mali leyi swi nga endla ku nga ri mali ya wena u ri one u ta kota ku share na vana kumbe na nsati wa yena un'wanyana loyi hi nga ta ka hi nga n'wi tivi ni yile ni endla estate card ni teka ni va nyiketa hi email a va ni nyikile ko va ku tani tifoni ta lahleka swi lahleke na foni leyi nga lahleka va ku ta yi kuma after 2 weeks 2 weeks ve yi hela ni landzelerisa number phone ya 011 va fonela va ku hayi timhaka se ti bihile ka ku hleketeleriwa van'wanyana lava nga khomiwa mali yi dyiwile se a ku na mali leyi ni nga dlina ni yi kumile kasi Kandziyisa Mafumo u hlamusela hi laha xiyimo lexi nga n'wi tshikelela ha kona eku kuriseni ka vana va yena va ntlhanu loko a ha rindzele mali ya pensheni ya khale ka nuna wakwe. Vito ra mina ni Kandziyisa Laiza Mafumo. So ni nga nsati wa Poppy Rickson Mafumo loyi a tirhaka GNT kusukela 1983 a ya huma hi 1997 loko a huma a ku va na nchumu lexi hi nga xi kuma xa tipeceni i huma hi ndlela yaleyo a ni ri na ntlhanu wa vana lowo wo hetelela a ha ri na lembe rin'we swi ni tikele ngopfu ku sala ni va kurisa tanihiloko se a ni nga ha ri na mpfuni a ku nga ri na nchumu lexi a xi nghena ku va ni kota ku kurisa vana lava swi ni tikerini na ku va yisa exikolweni a va kumangi dyondzo yo ringanela leyi va nga kotaka ku tihlayisa namuntlha vo tala va vona kwala ka voho van'we vo dirayivha titiraka a va kumi nchumu lexi nga endlaku ku va kota ku tihlayisa xikan'we na mindyangu ya vona. Mi nga fambeli kule loko hi vuya emavhengeleni mfumo wu tshembisa leswaku wu le ku tirheni hi matimba ku teka magoza ya ku ololoxa xiphiqo lexi. Hi tlhela hi amukela nakambe eka ngula ya vutivi laha madyambu ya namuntlha hi langutisaka swirilo swa khale ka vatirhi va khampani ya mabazi ya mfumo wa Limpopo ya GNT lava hehlaka leswaku va ta kala va hundza emisaveni va ha rindzele mali ya vona ya mpexeni. Murhangeri wa vatirhi wa nhlangano wa Make It Happen Foundation Harry Masindi u ri mfumo wa Limpopo wu tlanga xitumbelelani eka mhangu leyi. U ri mfumo wu fanele ku teka vutihlamuleri eka vukungundwana lebyi endlekeke eka khampani ya GNT. It's no dispute in regard that the money was stolen. The issue is that how much have to be paid to individual. They spend money unnecessary for the forensic investigation, which they fail to come with it because they are claiming that information was stolen. Similar to the actuaries, up until today, the premier on the media, she's saying that end of October, they'll be having a report from the actuary. Even now, she's unable to come with the report from the actuaries. There's something that just didn't add up. Two things will have happened. Either the people in the management there would have decided who could benefit something out of this. And then they go in cahoots. Not only, they didn't do it alone. They have to get the unions that are representing the workers. So, local, no. You don't have to go and invest all your money in Alexander Forbes. Mina ndabe investment yangwina Solomon Tisan Kwale will do this, and then in no time that scheme goes to gets liquidated. So like when it gets liquidated, the people who are on the board
you find that there's a union member who sits on the board, there's a member of management who sits on the board, and those people might have contributed in this particular issues. So there are matters of fraud that could have happened, either from the side of management or even the workers themselves. They are claiming to say we must provide them with the data. How do we get data? Because we are not working under Limpopo government. It's the responsibility of the employer to give record, to keep record of its employee, not us. If it was stolen, what did they do? We told them to go to the Department of Labor, to go to SABEC, to go to SARS, because they will get records of those workers because the deduction was taken from those workers. We are not only talking about the pension fund of those workers, we are also talking about the medical aid, which was deducting, the UIF, the SARS. Those workers now, they are receiving also letters from SARS, those who went for pension, and those who are still working, to say they are owing SARS, whereas money was deducted, but they didn't send it to the government. Mfumo wa amukela leswaku ku vi na xiphiqo xa mafambiselo ya khampani ya GNT. Full case in March this year, following report people who should be held responsible for leswi because vutomi bya vanhu are really put into tatters, particularly those who are still alive and va lava swilo swa tipension ta vona. Na sweswi we are making a call loko ni twa vanhu va te a ni tirha GNT, bring the documentation. I compare So we're thinking there are about less than 170 people whom we are not able to trace. We have paid over 750 so far. So the 170 or so are the ones I love or if they've passed on their relatives, then they bang the identification and also be able to give us information at the office of Great North Transport. Ifike makumu ka nongonoko wa hina wa namuntlha. Loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela hi email eka ngula@sabc.co.za, Facebook na X hi kumeka hi SABC Mahungu. Riperile.